اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Lampu habis. Habis bateri. Saya try. Can you check if it's underneath? What is underneath? A black thing is for my neck. Subhanallah wa ni'mal wakil. What? What? Butakanlah mata Israel ni, ya Allah. Lumpuhkanlah mereka ini, ya Allah. Halimunankanlah kapal-kapal kami ni, ya Allah. Sebab sikit lagi, ya Allah, untuk kami sampai di Gaza, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah saudara kami di Gaza, ya Allah. Bantulah rakan-rakan kami yang berada di kapal yang lain, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Padamu kami berserah, ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala. 7 vessels. Sekarang ni diorang hijack kita. Dia cakap dekat radio, see you in jail. Dengar tak suara iOS? Korang dengar tak suara Israel? Sebab dia dah kata see you in jail. Dia dah hijack kita punya radio, guys. Dia kata see you in jail. Dia dah readykan jail untuk kami, guys. Dalam keadaan ada yang sangat bongkak suara IOF tadi, kalau korang dapat dengar daripada radio saya. Ya Allah. Kapal tim kita yang kena intercept. Subhanallah. Saya tak pasti kapal yang mana. Korang. Saya tak pasti kapal yang mana sekarang. Dah kena. Subhanallah, ya Allah. Korang dengar tak tadi? Dia cakap apa? Injil. Bukan itu yang buatkan saya sedih. Bukan ini yang buatkan saya getar. Tapi sebab jarak antara saya dengan Gaza ni sangat-sangat dekat dah. Ada satu kapal kita yang dah kena dah korang intercept. Kapten kapal lain dah kena intercept. Ya Allah, ya Allah. Selamatkanlah kawan-kawan rakan-rakan kami, ya Allah. Selamatkanlah rakan-rakan kami, ya Allah. Rakan-rakan kami, ya Allah. Allah, selamatkan rakan-rakan kami, ya Allah. From the back. Look. Check
korang kita tengok. Takut dia hijik daripada belakang. It's time to put the eyes on the see, okay? Okay. Just Ardell. Now You can focus on your phone. Okay, I focus on my phone and Focus on this. yes. Thank you guys. Wow, you look that way or that way? I'm looking here now. Okay, I'm gonna